Anyang aki din! Manong Julian, kwartang man. Anya lagi di ito kabsat ko na mga opisina aya. Tay supay ti maibusan iti kwarta. Mano ti ka sa pula maya? Kasano mga min, nagbasit ti sweldo mi. Ikanak iti oras ang aribo laang. Allowance ko. Sang ribo malagaya. Ayan di walit ko na ya. Day tama no. Nakabulsa di ta pantalon mo. Amamlatan no adda kwarta ka. Maangot ko no ado kwarta manong. Barbaro manan amin abadom. At yambak tinanginay jay inlakok amulak alaya ko naman. Kita eman numaya mitlaang dahi ti pormak. Rumarak ka. Yellow a t-shirt. Kan nalabaga a pantalon. Kan blue a sapatos. Dahi ito yung medyas ko. Anya ti color na day ta. Pink. Pink nga ag violet ko naman. Ibagak ko mga agsukat ka. Nay, abay nga. Mo di ti pormak. Mayat day ta. Jay kwarta ko na tamapan ako nagtrabaho. Iwan gaya man niya. Anya tikat mo. Buo asang aribo. Wano dwa alimagasot. Ikanak kon iti buo asang ngaribo. Kan ikanak matan iti sangagasot a pamasaheg. Ay, ayan na nga yan. Yung mga libre ka data iti pizza. Mabisina kon. Hun nga rod, awan mutlaangan day taahul yan. Ulbod sa? Awan sa magkwartana. Nag-text kanya. Ado ka no ti kwarta na ita. Naglako iti mula na. Ay, awagan. Tama nga nung nagbabawi. Tanong nagbabawi, pumanautan dito'y apanganan. Nasuro ka may sa oras na nakatugaw. Kita ano, dapay load ko apagtawag ko. Ay na, no awan load mo. Dito yung cellphone ko ti usaran. Ay, nagday tama gaya man. Aywan. Hello, girls. Ay na, daka talagan. Thank you. Ay, girls, kunamet. Kahit naasawan, karaman nak akinablaan. Agyaman nak hulyan Agtugaw ka na. Oh, Kalpasan na, mapanakon agorder iti kanin tayo. pasensya kayo na ta naladaw. Na-traffic ako eh. Alain ka nga rogan. Agorder ka matan darasin. Amangan mo agbaliw pa iti panunot ni Julian. Ay nabsuga ka. Agasambag nga mintay extra large a pizza akinan tayo. Uray siya nga rod. Ay, jak samot makatakdereng. Napanangay ni Julian. Napan nag-CR. Ay, pangawisan tapay kang kuana. Adu magahan kwartana. Nakita mo't gayam di wallet na. Ay, wan. Ay na, nagpuskol ti sagsasangaribo. Awisin tayo paglakwan ti badbado. Agpaghatang takan kwa na. Ala, kuyugan. Tay jayak likudan nyo. Api asyak ngay, sikan ah. No nga, da makakita ka da kami nga kuyog. Kit ibaga da a boyfriend ko. Di mo kayat dayta. Saan ka di akayat mo ti maaddan iti boyfriend? Akarkarupa kami, matakas latinuno a kabalyo. Ah? Tilay bagbaga. Kawan mat. Kitanti lang nga na nagnisit. Sakit nagatidog yung sungo na. Rumwar pa'y tingipan na katawa. Ala, nakauy-uyaw ka. Kan nagkawas pa iti yelo. Red. Kan ay na pink timidyas na. Di na bagbagay. Ay, agtanakan. Anya kalakit din aya. Tauyawang pa'y ti Prince Charming mo. Ni, umayan ni Julian. Julian, ag-holding hands tamat ka no, ah? Nene. Inig ka mamat adagos dito ima kon lili. Apay, di mo kayat? Amano ibaga dagiti tattao nga da relasyon ta. Kat, maan ano ko ma? Oh, di ta nga istor ti kayat ko apaggatangan ta iti bado. Adak dito likodan nyo Chaperon nyo. What? Ah.
Wala ka man naawang kan. Mabalin ayaman. Apay ada magic ko, tabig lang agparanga, kuno, click ko na. Saan mo't ang mabalin Kaya't namit ngamin nga igatangam itibado dahit naagayim ko. Ay na, chapiron nga ro, di gatangan dakmat Kasta ka de. Ibagam ngamin kan kwa na ti trabaho ti siya pero atap no amuna. Ay na, ti chapiron, iso ti adda itilikodan nyo. Tano adda matuang kada kayo, adda amang catch. Kasto ini, catch, ti English na. Aha. Pasensya kayo na. Diyak amo da ita. Ay na, maawatan mi Ta ijay lang mo't pagmulmula ang tilaya, ti ayan ti 24/7. Anya nga, ti masursurum ijay. Diya kali tilaya. Ay nagtalnakan, taadatan dito istor a paggatangan iti badbado. Kat intayon umunod tayon. Ni, imo na mo tin ni bakla kayo mo. Wala ka man o. Ijay lang likod dyan na. Unaklaki tinudinak o may sukunan dito'y trabaho manong. Ano lagi din ay na ito ading ko na pintas. Basta yung baka umay ka lang na. Kunak ano nang lipatam, tadi inawagan ka, di ka mo't sumungsungpat. Kadwa kami ni Lily. Ni Manang Lily? Uy, nabayag ko nga aramon abalasa. Kunak man no sinardangamon nga ararmon day jay a babae. Apay ko masardengak, kat love kun. Kat no nakauy-uyaw ti pamilya na day jay a babae, uray ni nanang kantatang na nauyaw da. Amin dagiti kakabsat na, nauyaw da mag. Samot ah. Ay na, punot ibagbagak manong, pamilya dati na uyaw. Mangkita ka man lang iti sa baling armo. Iso nga rod ti kayat ko. Sigurado nga uyawan na kadayjay. Adda kat ti kadwa na abakla, apadak anak ang isingisi. Ay, unay ka na nagalas na ija bakla. Saan na abagay tagbakla. Saan to pala? Nag-make up ito nagpuskol. Ang laki dinarupa na jayag. Ni Jessa dayjay. Jessa. May samot dayjay na uyaw. Duwada kinilili. Super na uyaw da. Mom, uyawan dak pa lang mo. Kat inlibre ida iti nagado a pizza. Ingatak pa ida iti badbado da. Anya, nagpalpalibre da ka? Hindi dala mabain. Itala ngam amuda ka. Taado ti kwarta manong. Lily, hoy, Aguray ka tateteksak ni Julian. ay katitext mo Wen, nagbayag nga rod nga agreply iti text ko. Anya ayat ti ibagbagam kenkwana. I love you, I miss you. Kas jay? Taapi ko mga ibagak day takin ko na ngay. Di mo mat amo ti aglailo ako nada? Ay naagpalodak nga rod kan ko na tani maibusan ti load ko. Ay, eksakto Day tamo ti kayat ko. Palawdan nakmat Uray si ka, agpaload mat. Kay, maibusan ti load ko. Diyak maawagan ni Fafa. Padasak ang nga ibaga, aludan na kamot. Ibagam ngamin at tinagan ko. Ludam ka ni Jessa ko na. Manong Julian, apay anak ka rin ka pay. Adalang papanak. Ayan nandiyan tulbog ti tricycle. Ay nakasabit inji salas. Apay sa dino ti papanam. Mapanak agpalo di sintro. Agpaload ka? Anyat orasan? Agpapalod nga ron ni Lily ken Jessa. Isoda, ti mapanmuludan? Wala ta, awang kanulod da. Nagswerte da mo tagitan? Di dala makaurayan aging katbigat? Kita. Agpaparingan ni Lily. Abangan mo makaungan no jak paluda. Sige, mapanak pa. Apirta, Jessa.
Naggidan data alinudan ni Julian. Apir! Kunakan ka, basta siya tagkid daw. Saan ang makapagkadkad ni Julian? Ay na, napigsa ka talaga kang kuana ah. Siyempre, labnak gayam. Ang pala, pagatang ka apagatang. Iso ka din ti pakiasawa ha? Anya, ha? Pakpakawan mo't na. Jakla kaya ti makiasawa iti kasla tinuno a kabalyo. Naguyaw ka? Manong Julian, ada na panunot ko. Anya na ito na panunot mo. Mapantag open iti bank account mo. Ta ibang kum dagiti paglaklakwam iti mulam. Bank account. Wan atap no makaurnong ka. Sayang mo't dagiti pagbamban nugam. Nugas gasto sumlaang kadagiti awan ka iskan na abanag. Ayunan niya. Tapno no inton addan mapilim a babaeng asawaam. Addan to gastusam. Mayat. Mayat na na panunot mo, Mary ading ko. Idi pa'y kumaan nag-open ta. Sayang dagiti ginasgastos mo kadalili kan Jessa. Abay kumasayang. Anya ko mati maganab mo ay karakwada. Gasgastusam laang ida. Manag ko nam awan nam nama kinilili. Kunakan ka, nga agbiro ka laang iti sa bali a babae. Kukwartaan na ka laang dayjay. Kasta ka di. Kita man, isturbon na ka. Uray ka nga antirabi itap nulaang agpaload. Okay lang ang ganyak dahit ha. Mary ading ko. Saan nga okay? Iso asakbay ang maibusti kwartam karakwada, intan ibang ko. Panunutom ti bannog kan rigat mo nga agmulmula. Anya lagi dinayatin ko. Naglaing ka na ya. Nilili dito cellphone ko. Ida po, Mon. Bawal kag cellphone diti unag ti bangko. Bawal aya. Kitkitahan na kan di security guard. Asit gan na kan tunaytan. Ida po ta cellphone mo. Abay, mabayag pa yung maawagan dyan ng burta. Number 75 tapay manong. Kat 15 pay laang tias asikaswunda. Sus. Mabayag ta pa yung magaya. Nagtuo kang daguray nga. O anya ngay, nakasalita mo ni Julian? Di na nga rin kahit asungbatan ti awag ko kankwana. Jakman amo. Abay nga ta. Ita, jakon maawagan. Inedep nang di cellphone na. Ala, amangan mo't no busy nga agmulmula. Sayang di nakasil a cellphone akayat ko nga ipagatang kankwana. Awagan mo na. Ay, nalubat pa yun to'y cellphone ko. Gapo iti kaaawag ko kankwana. Usaram ti cellphone ko. Sige. Julian, sumungbat ka matan please. Ay, sayang at talaga di cellphone nga ipagatang mo. Ay, sayang at talaga. O ita, nalpasan ti transaksyon da iji bangko. Manong Julian. Bayag tayo unag. Nalungaro ti tao. Naggado tayo dyan. Impapirmada kanyak. O di adan pang account mo amakun ko na. Kat da ito jay libretam. Dito'y ama isurat no manuti maideposit mo kan ma-withdraw. Ay na, agyaman ako na kay Mary ading ko. Tinulungan na. Mabisina kun manong. Damutan mang restaurant mo na. Ay, wala niya. Sa dino tiket mo pangananta. Kasanungay, mabisina kun. Mabisin ka manin. Kalkalpas mo ang nagmerienda ije balay itay. Merienda day jay. Pinainom na lang iti juice. Kurang pati asukar na. Kat sa dino nga iti kayat mo apangananta.
Intag kita Ay, sige. Intaman laangan nga KKB ta. Anya, KKB? Kanya-kanyang bayad. Awan kwarta kanya. Sige nga, Rod. Uy, nagaduti tao dito yung restaurant, Manong. Kabarbaro ngamin alukan. Sige lamang ngamin, ta dito'y tinangawisang kanyak. Katap no maramanamot ati luto da dito eh. Na, apa nga? Di da pala isarbon sa order ta. Ay, Manong. Dalili kong Jessa na iti sumrap. Oh. Ay, what? Ay, baksan. Saan? Saan mo idang ayaban? Apa sa ngay? Kat agpalibre daman nga tankan ka Ikat man, ano ko mga? Ado mo tikortak. Laglagi pa Manong nga adan bank account mo. Nakabangkon dya kwartam. Saan tang agpakpakita ka dakwada? Itaon taman no sa dino ti pagtugawan da. Dahil lang ang tinorder ko, tawan mo't kwarta. Ta sino ko mateda kwarta na kadata? Napanan na ngamin ay ni Julian. Nakasla tinuno akabalyo. Un nga rod Di na mo't kaya't asungbatan ti awag ko kenkwana. May amon no nauman ang mangiliblibre kadata. Ado pa'y dita ti mabalhin na pagpacharmingan. Saan aday di abadoy lang nga ruden. Kasla tinuno pa'y akabalyo ti rupan ha? True! O Manong Julian, nangag mo titungtungan dalili kang Jessa. Unero, siyak mo ti pagtungtungtungan da. Nagalasang tigalad da kita tao. Kalpasan nga iliblibrim ida. Niluludam ida. Uyawin da ka pa'y. Kunak tumad kan ka Manong, saan anasaya at ti ugali dagita at tao. Mire, Jackson ituloy akanan dito in-order ko. Agawit ha. Ay saan? Aguray ka tao masidagak man inja ayanda. Ano taramidam? Ay kat pagsasawa ka! Saanan? Kababain nga giskandalo ka dito restaurant sa pinagado ti tao. Di naklapdan. Nagsasakit dagiti ibagbagada kan ka. Agasan man, awagan da ka tinuno a kabalyo. Apay, napintas da? Anya ka lagi din aya. Bay amon ko na. Agkalma ka lang ka di. Intan, agawit ta. Sige, ang lumabas na rito sang wananda. Tapno amuda anang ngagtaamin dagiti nagsarsaritaan da. Ay, sa anak pa'y anabsog, Lily. Kat, anya nga iti maaramidan ta. Awan mo't kwartatan. Excuse me? Lumabas kami, Pay. Julian, adla ka dito'y a restaurant? Katitay pa yan. Aywan nga yan. Nagagkuamin panangumsigan pananguyaw yu kanya. Tinuno gaya makabalyo ha? Ala, Intan Manong. Saan mo asayangan ti oras mo kadagita kunam lano napipintas? Lily, surutan mo na ni Julian. Ay, aywan! Napandamot kan. Mabaina ko, Jessa. Kumitkita dagiti tattao. Ay! O sige, rumortan. Anya laki di nga minan. Sayang ni Julian. Wan nga rod, si kantumot na mo. Apay asyak! Duwatang aking basol! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ayan man yung taindulin ko dito yan. Ay, awan na talaga. Ay, aya po aya. Nyalakit din aya. Awan manen. Nagpukaw manen nakaslasukan taindulin ko. Greg! Nay, apay manahin? Ayan taindulin ko dito yung pandagtipungan ko. Ayan na! Anya nga mintindulin mao.
Irwar mo kit din. Tano saan talaga sinaan kan? Anya nga rutin dulin mo. Irwar mo wano saan. Awan inalang endulin mo. Anya laki din aya. Adda, yigman! Nag-uwi ka matan. Anya nga taya tindulin na. Takundi sangit iti uwi. J20 a kwartak, Greg. Isublem! 20 onlay. Anya laki din. Kunamlan no sa nga ribon tinapukaw. Uray 20 laang, tasayang mat! An-ano wag kumati 20 only nga ay. Huh? Nukastam lang, Greg. Talaga asinaan kan. Pumanaw kamin kadagiti anak ta. Ngamen, awan matlapang gedam. Di na kami nangarudan mapakan. Takawang pa ilaang ti kwartak. Di ka agsaw, tawan ebidensiyam. Asino kumati mga ala, ha? Dagiti anak ta, ngagtawon iti duwakan maysa. Katuan! Ay, Greg! Isublim tayo 20 pesos ko. Tano saan? Sinaan ko talaga! Anya, umutang ka manan iti sigarilyo, Greg? Wen ko ma, Lorna. Wen angam dakkelan ti utang mo dito'y istor ko iti sigarilyo. Pasig a sigarilyo ti inututang mo. Anya laki din aya. Bayadak tumot lang ah. Kano ngay abayadam? Intunto ah. Saan ka kumankat apautangan, Greg? Ngamin, awan mo't panggadam. Pangalaam ngay iti pagbayad mo. Adan to ta. Manggedak to ah. Ay, saan mabalin? Saan kan apautangan at talaga? Agbayad ka pa'y iti utang mo. 5 gasot amin kat pasig a sigarilyo. No di ka agpautang, puurak to istor mo, nay. Ay, anya lakit din ti managsusup at tao aya. Pautangan na kwin no saan. Puurak to istor mo no kunak. Sige padasam. Tapuuran ka mat asi. Ala si kalangaruda ti bang kontrata dita ipakabitek dita asidag ti balay may. Greg. Wen man tatapulon, tanay. Awan apulos makukwarta da taon. Anya laki din ti kastoy abiyag aya. Ala, mangrugi ka nga ruday inton bigat. Takayat ko amalpas adagaws. Ang mga numarga ay day taasi dagtibalay may. Arigla daw tata. Angam, mabalin ka day tagbalay. Sige. Ngam pagsaritaan tapay numano ti kontrata. Ay, Greg! Day talag susosop ti aramidam man dito'y paraanganan. Nagmaya ti pa nagsikawil mo dito ay ngagsusosop iti sigarilyom. Idinto tawan pa'y maisaang tayo. Ket agrimedyo ka ah. Kasano ang makairemedyo ak? Kadyak makapanaw dito'y balay. Tadyak mat mapanawan dagiti anak ta. Ti inrakid mo latta kumapay ida iti tugawan ah. Tapno nakapanaw ka. Talagang awan na kamuan niya. Day tala pa nagsusosop mo iti sigarilyom ti paglaingam. Kasta ka di tatapulon? Ay nagalasan ti ugali day jaya Greg. Ay talaga sinaaksan ti awan serbina nga asawak. Nagbalikan niyak iti 5 gasaut. Ta 1.5 ti kontrata na akabitay. Basit lang mo di kabityan na. Ay na, awan na talaga nakam na. Ang dagayang binali na 5 gasot. Ngam di pa'y gimatang iti maisang. Nay, apay nga yakasta. Napatpatagkan kwa na ti susupon na sigarilyo. Ngam ti kanan mi, tata. Ha? Ay. Madi ah. Naimbaglakid din tanasalaw kayo dito'y dalan, tatapulon. Kat namo ka nagbaligayam ni Greg kata kayo. Greg, ayan ti binalim ka ni tatapulon. Awanan ah. 5 gasot ti binalim. Nangipanam. Inggatang ka niti sigarilyaw. Anya? Ay, anya nakit din to'y asawa kaya apo. Talaga nga awan manaknakam na. Sumardeng ka man dita. Inggatang mo amin iti susupam ti 5 gasot? Ha?
Adi ka pa'y gimatang iti bagasmat. Oo na. Tadyak kaya ti maawanan iti sigarilyaw. Nagrigat kaya ti maawanan iti sigarilyaw. Nagrigat kaya tarupam. Anay ko! Apay agtungpa ka ngay. Hoy, Greg. Jak amunuan niya ti bagakan ka. Talaga sinaan kan makitam. Di sina. Anya lagi din aya. Ay, anya laki din ti asawa. Ngawan manak nakam na ya. Na. Agsangit ka manan iti OA. Ay overacting ka may. Tatapulaon, may kaduan niya aldaw itang agkabkabiti ak dita asidag ti balayaw. Siguro malpaskon inton bigat. Una, basta ipasigurado manasaya at ipanagkabitay. Tapno sana nalaka amargaay. Ay arigladaw, tata. Tata, mabalin ka day nga alae kung tay natda kontratak. Anya, Aun, tata. Igatang ko man iti bagas may. mala. Mabitla nga raw. Tay nakalain ti kwarta. Ay na, agyaman nagtatapulaon. Alang arudan, inkay alainan, ta magagaranak ang makaigam iti sa ngaribaw. Tata, nalpas gaya man ni Greg ti kontrata na kabite. Kat di na kano naala ti tangdan na. Iso asya kun ti mangala tata. Ta igatang ko iti gatas dagiti anak ko. Kan igatang ko mutan iti bagas may. Anya, katnuin nala amin ng negrig ti tangdan na. Igatang na kano iti bagasyaw. Basta aya tata. Wen mate, iti kanikadwa akalman ti panangalan na itinatda tangdan na. Ni, kat kunana adi na pa inala. Inulbodan na ka ti asawam. Ay, anya laki din ni Greg aya. Sige tata, agawid akon. Kamakamak ni Greg iji balay. Ayan nati kwarta anat gadam, Greg. Ha? Ingulpek iti abastaw. Sigarilyaw! Di ka man naglawa kasta. Jainat gadam! Ingolpem iti sususupam laang, ha? Jak nga rod kayat ti maawanan. Anya laki din aya. Di ka makauawat. Kadagiti anak mo, kasanudan. Awan pa yan gatas da. Ngam ipang pangrunang pailaang ti susupa maginatang. Isina ka na talaga, Greg. Nagadulagi din na takit ila payag mo. Kanayon mo lang ay baganita. Ngam di ka mo't pumanaw. Isina ka na talaga, Greg. Agsinatahan! Ay na, Helen. Mas daawak namin kan ka. Taapay anipay la Greg tinakiasawaam. Idin to taam mo mat asaan anasaya at tiugali na. Ay, nataarmot ngamin, Lorna. Dayta ti kinayat ko kenkwana. Daytagat ngamin tima dinudaddumaan niya. Gaputan na taar, kinayat mo matan. Sa bagay, maawatan ka. Tauray siyak, na inlawak mo't iti nakatataar. Ngam, nagalas ti ugali na. Playboy pay. Iso nga imbreak ko na. Ay, anya lakid din aya, taapay ngamin anain labak ni Greg. Anya lakid din ti kastoy abiyag aya. Anya lakid din aya. Ano sama? Anya nga iti amom, no agbalbaliw ton. Agbalbaliw kit din ti kasjay. Ay, amom ka de.
Amom ka di Lorna. Tay sweldo na 1,500. Inggatang na amin iti susop na. Anya susup na mo't alaw-lawatam, Helen. Sigarilyo! Anya? Imbis nga igatang na iti bagas me. Inggatang na kadun iti abasto na sususupan na. 1,500? Inggatang nala iti sigarilyo na? Adi naman lagi nudwamat, tapno adda igatang mo kuma iti isaang yaw? Wan nga rod, Helen. Iso akayat kun sa sinana na talaga ni Greg. Gaputa agbisin kamin kadagiti anak ta. Imagine, 1,500? Inggatang nala iti sigarilyo na? Adi man la makonsensya asaan amangan ti pamilya na? Wan nga rod, Lorna. Ay, ala Helen, makaamukan nga agdesisyon no sinaamwan no saan. Ngamin, sobramat nga irresponsable. Anya lakit din day taas sigarilyo aya, tanapat patag iti asawam, ngamda kayong apamilya na. Wan nga rod. Iso nga ita, naskan nga agsapol iti panggadak. Tapno saan kami nga agbisin nga agiina. Wala, makipakpakaasi ka kin ni nanang mo, nga isulaangan ti mga iwan kadagiti anak mo. Sigay, siya kaw ti mga iwan kadagiti anak mo, anak kaw. Agtrabaho ka nga raw, tapno adday gatang mo iti gatas da. Hay, anya lakit din ti asawam anataer aya, ta irresponsablay. Agyaman nak nanang. Di kay agdanag nanang. Taikan kay tulat ta iti tangdan nyo, ah? Ha, ay sanaan. Maasya naklakon ka anak kaw. Gaputa sobra asado ti asawam. Nanang. Inaldawa mapanak ijay balayaw, tapno awirat dagiti apaw. Agawidak metlaang, apaman ang makasangpet ka. Agyaman nak nanang. Manipod ita, no awan ited mo akwarta nga igatang ko iti bagas, saan kamutin amang mangan, Greg? Ha? Naawatak iti trabaho, kat dakkel matbas iti sweldok. Ngam para laang kada kami nga agiin iti sweldok, Greg. Ita, no ada ited mo kanya ka sweldom, o sige, nawaya ka amangan. Ngam no awan, taday tala susup mo ti pangpangrunam, makaamukan iti biyag mo. Naglastog kameten ita. Gaputad ang trabaho? Ay, saan nakakaskan ka? Aday tala susup mo ti un-unaam. Isi, nakantupay. Awan pa'y serserbim nga asawa. Awan konsensyam nga ama. Awan serbem apadri di pamilya. Day talataer mo, ti karkarit mo. Ha? Nataer ka nga agpaiso. Ngam awan mo't gayam utak mo. Agbababawi akto, paya nakiasawa kan ka. Ne. Agkakasakit mo tinda kita bagbagam kanyak, Helen. Ay, pod na amin nga ibagbagak, Greg. Kat no addabain mo, ha? Ay kat pumanaw kan. Ngam no napuskol at talaga ti panagrupropam. Ay kat, agtalinaad kalatta dito'y balay. Ngam nay, awan karbangam nga aglukat iti kaldiraw, ha? Agbaing ka kumamat, Greg. Tasika, day tala susup mo ti importante. Naawatam mo't lang ti amin nga imbagak, Greg, asusop, naawatam, ha?
nakukuam dito kasabaan, Greg. Agan ano ka dito kasabaan, kunak. Nakita ka nga da dito, isungay masidegak. Apay, Ilamlamang ko dito kasabaan ti sangit ka, tatapulang. apay aya. Anya tisang sangitam. Ang kakasakit na kiti panikas ti asawag kanyak, tatapulang. Kaslasan na nga asawa, hindi kasya pa nagsasauna. Amuklatan no apay, Greg. Amom no apay akas jeti asawam kin ka. Ngamen, irresponsable ka. Di mo panunutin no agbisin ti pamilya mo no saan. Ta mas importante ka nukin ka ti susop mo. Akas ko na ni bakit mo. Ay na, Greg. Amom iti bagay. At importante king ka ket ti sigarilyaw. Oh, saan ki dain? Nga oray saanin nga agatas dagiti babasit nga anak mo? Basta da sigarilyaw? Ay, yan niya laki din aya, Greg. Yak ambo no limpyaw ti panunot mo, wenno saan. Ngam no saan alimpyaw, ay kit ilimpyum Iti kasta, maragsakan mo, ni bakit mukin ka. Nanang, siya kung ti mga iwan kadagiti anak me. Mabalin nyo latan ti agaway, taado ti pakanin nyo ading wenyaw. Apay apagawidan nak. Ket siyak ti binilin ti anak kaw nga agawer ka dagiti apaw. Ken maysa, awan pa nagtalagkukan ka. Ay, pasensya kan. Ngam talagang awan pa nagtalagkukan ka. Gaputa irresponsable ka mag. Di ka matagnaknakaw. Nanang, pakawanan dak. Ket kayat ko nga ilimpyo ti kilo nga ugalay kan aramid ko. Pues, anya nga rod taramidam tapno maipaneknek mau ngagbalbaliw kan. Inakagsapol iti panggadak, nanang. Aramay, ti pakakitaan. Saan lang nga agpatinggay ti saw. Sigay, ipakitam ti panagbalbaliw mo. Sakbay ama umaken ka ti anak kaw. Kat talaga panawan na kan. Nay, mangan ka ka din. Helen, bakit? Wan, apay aya? Mabisinak nga main. Ay, saan ka akaraman ditoy? Apag isula kada kami kadagiti anak ko, tilinutok. Bakit? Sorry matan Makipanganak ko ma. Ta, mabisina ko. Adda ka di swildom nga inyawat mo kanyak. Ngam no awan, saan ka amang mangan? Anya laki din aya. Bakit? Sorry ka din No kayat mo timangan, di agtrabaho ka pay. Tap nagswildo ka, kat ada igatang ko iti kanam. Ngam no awan, di matay ka iti Vicent, kiber. Hindi ka maasyan kanyak nga asawam? Di kanto pay maasyan ka na kami a pamilyam. Kasta kagayam, Helen? Kasta kanto pay. Sige. Buyaan naklata, tamanganak, Agsidaak iti adobong baboy, daytoy, nagimasan, Bakit? Makipanganak matan mapisina ka talaga. At damot sa supam. Umdas day jayan nga ibusog mo. Tangay day talat importante kan ka. Mala, pumanaw ka dito yan sangot. Bakit? Ikarik, agbalbaliw ka talaga. Mangsapo lang iti pagtrabawak. Ikarik, bakit? Promise. Iso makipanganak ka din, adi talinutom. Ta talaga mabisina ka. Sorry, bakit? Sorry talaga.
Sana na maulit ti kinay responsablik nga asawa. Surin, ha? Bakit? Surin talaga? Bakit? Pakawanan na kun, ha? Pangaasim batan, ha? Mabisina ka talaga. Bakit? Anya laki din aya. Dada apas tumiti susupo masigarilyaw. Ngam awan betaraon ti pamilyam. Anya laki din. Nang kita am ngamin bet iti kasta apadre di pamilya ngay. Malah papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Susok! Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panagdengag. Anya laki din. Nay, da kayo magayam tatapilaw. Anya dayta nakasako nga imot yaw. Ay, kamuti day tay. Madama nga may, di pa nagkalimay, hindi bakit ka di bangkag. Ay kasta. Ay sus baka nadagsin dayta. Nanangdan kay latta ko man itimang bagkat Tapno di kay marigatan tata. Anya, kalaki din Bernard. Kabailan mi pa'y tagbagkat. Uray lakay kin bakit kami. Napigsa kami pa'y ngagtrabaho. Ay, sa bagay mo kay di Angam, nalawa unay di mulayaw tata. Mabannog kay mo adwa. Dudwa kay mo kini Auntie Maria ngagtrabaho. Si kaki di may. Kas itinakunak itay. Napigsa kami pa'y ngagtrabaho. Kas kami lagtawan iti 40 iti panaggargaraw may. Ay, kaasimot da tatapilong agasawa niya. Inal daw da amapan iji bangkag da. Sapay awan katulungan da. Ay, awan nga rod ba kahit? Awan mo't nga rod anak da. Day tangag pa'y sutirigat no awan anak. Awan katulungan iti panagbakit kan panaglakay. Ay, pudnutan ako ng bakit. Wan gayam, madamag kuman kan ka. Apay nga awan anak dalakay pilaw kan bakit Maria. Diyak man naman. Agam, damat nanggag ko ide. Ani Auntie Maria ka na ti adda diferensya na. Iso asaan ama ka anak. Kasta? Woy, Ay kaasi damat. Awan katulungan da iti amin at trabaho da. Ha? Apay ngay nga agkat-katawa ka masabat ko, supeng. Ay na, makapailag kayo nga agasawa tapno amuyo. Ha? Agpakpakarigat kayo nga agbagbag kat itinagdagsen. Ken agtrab-trabaho ijay bangkagyo nga oray nagbara ti darang tinay. Kat, anya ko mati nakakatkatawa iti dayta. No saan nyo ko mga inay aywanan dagita? Dagita dagita nay. Di adda ko mamang anak yo ita. Aniya? Ngam sa bagay, damag ko abaog kayo nga mingkal. Iso nga awan anak yo kinitatapilaw. Hay, piman kayo piman kayo at talaga. Aniya? Nay, apay ngay bakit? Katawa ka mutlatan. Ibagamot niya tikat katawam. No, makikatawa ka man. Ay nalakay, katkatawa ak man dalakay pilong agasawa. Ha? Mas daawak man iti day di alakay. Iti kinaado ti babae dito'y lubong. No apay pay lang aday di abaog asaan ang makaanak ti pinili na. Anya? Nagawan a panunot na. Laklakayan. O, anya nga ita. Awan lang nga rodin katulungan da iti amin at trabaho da. Ay nabakit. Sana nasaya taguy-uyaw.
kat katawaam ki din ida. Kat makapailak mga main, awan anak da, gaputa baog ni Bakit Maria. Awan serbiti amin apag banban no ganda, gaputa awan mat anak da. Awanan ba ina talaga day dyan, suping? Anya nga taaga po akat katawaan na dala kay pilong agasawa? Wan nga rod, Mare. Naapay nga taa. Nakauy-uyaw at talaga dayjay a babae. Ay, nagmayat at durabanting iwat na, tapno agnakam. Ay na, nasayaat no da makaiturad ang mga ramid kan kuana iti kasta. Barang isong agpaiso ti pagnakman na. Maghintay ka, Mare. Ako ang gagawa sa kanya ng ganyan. Ha? Amin matan asan arumbang akatawaan? Katawaan na, kan uyawin na? Paiman. Uy na, sana ang mabutang itikas kan kwa na kunak tumas. Anyat ko nang bakit? Masikog ka? Wan lakay. Masikugak. Oh, Iso anapanak ita ijay ili. Gimatangak iti pregnancy test. Positive at talaga. apay nga ron analiday ka. Sa anak mo't analiday. Pampanunutak lang ngamin. Awampay makatawan ti maikadwa nga anak ta. Ngam ni, masikugak manan. Bakit awan ti rumbang apagdanagam? Blessing iti pamilya tayo dayta. Ikari, kabala katakderan ti pagrebengak akasama ken asawa. Nga uray talo, wenno upat ti agbalin nga anak ta. Lakay? Iso adi kag pampanunot, wen. Panunot a blessing dayta. Ay na, Mari. Pudno timbaga nila kay muken ka. Blessing iti pamilya yu dayta. Mare? Anya ko matipagdanagan. Kat responsable mat nga amakan asawa nila kay mo. Ay naawan rumbang apagparikutam. Rumbang kiti ko maamaragsakan ka Gaputa manayunan to manan ti kids yo. Ado, naragragsak. Wan mare. Ngam pampanunutak ngamin ti asawak. Awan apulos ti inanana iti trabaho. Kurang lang arap kat agtrabaho iti rabi Ay na di ka madanagan. Amok akabailan na dayjay. Isong arot abiliba ka ni Pari Bernard. Gapo iti kinagagat na. Agtrabaho pa iti rabii. Ay, kanya dahil tayo imot mo pare. Kasla agas mo. Un pare, nagapo ka di pharmacy. Gimatangak iti vitamins ni bakat ko. Ha? Apeng agbe-vitamins pare. Masikog ngamin ni bakat ko pare. Kasta ka day. Ay, congrats pare. Manayunan to manan ti kids yo. Agyaman pare Mala, agawaan nyo kiti pare. Kabayatan na napigsa kayo pa yung agtrabaho. Anyati ko namlakay, masikog manin ni Lisa. Uwin ba kayo? Isumutin ako na ni pare Bernard. Di tayo nasabat ka. Kanya ko mati nakakataway di tayo. Ay na, makapailak at talaga. Awan pay do atawan di may kadwa nga anak da. Angam ita, masikog manan. Ay, na yun na. Ta, kamanin ako na akong bakit. Aguy-uyaw ka manan. Ay nalakay, saan ko nga uyawan. Ibagbagak laang matipod no niya. Masikog manan. Kasla kaano laang, idinaipas ngay na di may kadwa nga anak da. Anya? Hay, mapadasan to ni Lisa jay kaslar aramiden dagiti sa bali nga ina. Ano mapanda agitulod iti ubing da ijay pagadalan at dapay ubba-ubbada amay sa nga ubing ijay likudan. Sa bali pa iti sangwanan. Ay na, lakon aya. Na yan, naguyaw ka mo tumbakay. Ay, agtal na ka man. Ang mga nod na makangagking ka. Nakababa eh.
Day, apay, magmag na ka mga kakatawa sa beng. Ha? Anya ti katawa maya. Ay natatak at katawa ak mandali sa nga gasawa. Ha? Pauna yan na kina. Anya nga kinangay bagbagam. Apay, diyo ka di amo ama si Kugmanen ni Lisa iti may katlong anak da. Ay, amok ah. Ang apay akat katawaam. Anya ya tinakakat-kataway ti dayta. Saan ka di ama kapailak? Nga awan pa'y dua atawan jay may kadwa nga anak da. Masikog manan. Inton kwan, aganak tumanan. Inton kwan, masikog tumanan. Ah! Yeah. Ay, naguyaw ka mo tin sa beng. Ay natata ibagbagak laang tipod no. Kasla kada kayo mo ilaang nga. Lakay kun bakit kayo. Ngam awan mo't anak yaw. Anya. Siguro, saan laang ani bakit Maria tibaog anya? Uray siguro si kaanya tata. Iso nga awan anak yaw. Ay sus, makapailak at talaga. Awan na talaga babay na dya asuping. Nakauy-uyaw. Jaklaan mo akas tagayam ti ibagbaga na iti likudak day jay a babae. Anya nga tati parikot na masikugak manan. Amo mo tanti ugali na dya babae. Awan lat maaramida na itibiyag na. Isu akas jay. Uyaw nga uyaw. Sa bagay mo't kiti ah. Kan may isa, awan baby ang ko kan kuana. Gaputa jakmot ag daw-dawat kan kuana iti pakan ko kadag iti anak ko. Iso nga aguman tulat ta amang katawa kanya. Ay na, siya timakaan mo. Ha? At dala pa ka sa bata ken kwa na. Ay sus, pagsasawa iti 1 million. Ay uri siya ah. Pagpadaanak nga rod lumabas dito yung balay ka. Ta saludsudok man no anya ti parikot na. Saludsudok laang matkit di ah. Saan kumat nga apaan? Nasaya at nagranata, mare. Ha? Adda nga min dimanon kanyakat. Akat katawaan nak kano. Gaputa masikugak manang. Anya, di manon day takan ka? Katpud no may. Ah, kastagayam ha? Ay, Nagawan abain mo? aping agtungpa kamatlatan si Kalisa. Gaputa nagalas ti ugalim. Nakauy-uyaw ka iti padam matao. Ngamday ka mo't makita na itabukod mo abage. Anya? Tapno mo man niya. Uray agsasaruno ti panagsikog ko. Awan bibiyang mo. Gaputa may salaang ti amada. Ni Bernard laang. Saan akaskan ka? Upat ti anak mo, pasing mo't nga inauna. Upat ti anak mo, upat mo't nga ama. Anya? Amom supeng, saan ko kung mga isawang daytakan kakat? Ngam nauyaw ka ngamin. Di mo mat makita day tabagim. Agyaman ka ata naranaam tinasingpat nga asawa. Tano saan, amang ano pinanawan na kamanan. Anya? Isu asar dengam day ta panaguyaw mo. No di mo kayat, nga isublida kan ka day ta saom. Maawatam! Apay ngay mare. What happened? Kaslamat ag ngaryet ka iti unget mo. Saan akas na? Talagang agong ungatak. Iso nga agulimak ka. Pangaasim ta di mo robroban ti pungtot ko. Tama nga no si kati pagpapasak. Anya? Hoy, no ti panagkunam kat mabutang nga ken ka. Wrong. Abay, guilty ka iti naibaga ni Lisa ken ka. Ah, iso akas taunay ti pungtot mo. Ah, Anya? pudno mo timbaga na ken ka. Ah, nakauyaw ka. Uyawam ni Lisa, gaputa masikugmanen. Ngem di mo la pinanunot amay salaang ti amada. Saan nakaskan ka? Upat nga anak, upat mat nga ama. Sumargan ka nay! Magalit ka lang. Hindi ako takot so ping. Napasagidan ka iti kastaunay, di ba? Iso akas taunay ti pungtot mo. Ay, anya lakit din. Kastagayam ti lang mapasagidan anya. Anya? Uyaw ka ngamin nga uyaw. Ngam di mo mat amo akita day tabagim. Danga. Ibaot kan tupay. Ay awanan ka iti bain asi kasupeng. Ha?
Imbaga nila kay kukanyak, ti imbagam ka na, di namin sana nagsabat kayo. Una yan, apa nanguy-uyaw mo ka na kami. Imbagam pa'y ka no, abaog kami adwa. Nana, Uray awan anak me, kano bilang man tada diferensya ti maysa ka na kami. At least, nagtali na adla ta tinasaya at alinangan me, manipod idi aging gaita. No anyaman ti kurang ti maysa, saan mi abinirok iti sabali a tao. ha? Saan akaskan ka? Opat nga agpayso ti anak mo, nga basig mo't nga inauna. Alaman, asinaw ti mas nakababain ka data. Ibagaman, Pasensya kay kuman, Nana. iso abaliwam day taki naman naguyaw mo. Gaputa si kamot lang ti nakababain. Nugas tamlatan, ama nga numauma ti asawam kan ka, kat isukat na kan tumanan. Mangsapol kan tumanan iti sabali a lalaki, maikalima, nakababain. Apay nga agsakit tinakam mo kadakwada. Kapudno mo tim, bagadaking ka. Ha? Nauyaw ka nga main. Iso kasta mo tim, bagadaking ka. Gusto lang, tanay bagada na ita. Barang iso mo tin, ti pagnakmam. Nuagnakam ka pa ya. Lakay. Di ka lat na kami nagulimag. Noon ti makit-kita. Saan ko mananaskan nga uyawam? Nya nga ita. Pinasublian da kakit nga rod iti sao. Apag saksakitan tinakam mo. Pudno mo kidi ah. Anya. Isong agnakam kan, bakit ikatam ko man dahi tang ugalim. Ikinaman naguyaw mo. Ngamin, nuar arigan. Sika, timas nakakatkatawa tibiyag na. Ngam isuda. Isong agbaing ka kumamay, supeng. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anyalaki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay parang tarabay. Anyalaki Din. Ammom lakay, adda na buyak iti Facebook. Anya manan aya dahi ta? Inton barutawan ka no, saan ka nun nga agpante, tapno dagos asumrak ti swerte. Anya? Kalokwan lang dahi tatunya. Saan ko naktumot? Diyay nga ron nabuyak iti Facebook, kat saan ang nagpanti iti napalpalabas ang paruatawan. Kita kat nagsasarunot ti swerte na. Yak amuking ka oh. Isuman mo ti aramidak inton barutawan, 5 nga aldaw asa anak nga agpanti, tapno dagos asumrak ti swerte. Anya? Sakto na ti agswerte lakay, ultimong. Saan ka mairanod ko naktumot? Malawinan, kukwam lang nagswerte ka. Angam nung ilawan makamukag bugaw, salbag. Hoy, Beshi, anya ngay matilot po minton baro atawan. Barutawan nga awan makukwarta mare. Ha? Ayan na nga nagtitangdan mo anak iraraap. Kinakisiksik ka, itinapalpalabas nga aldaw. Ha? Intong itmon sa amoy kami na amin nan. Anya nga ita, awan lutwo mo, inton baro atawan. Awan na talaga mare. Ngam ada planok nga aramidak inton barutawan. Tapno dagos man asumrak ti swerte iti pagtaengan mi. Ha? Anya nga day tamare. Manipod into no December 31, aging ga into January 4, sa anak man nga agpangpante. What? Wan kumare, tasigon iti nabuyak iti Facebook. Saan ka no ang nagpampante iti 5 nga aldaw, iti napalpalabas abaro atawon. Kita ang ka nagswerte. Anya? Awan na nagdumaan nyo mo iti asawak. Sakto lang ti agswerte kung naktumot. Pulos, asaan kayo ang mairano? Nya, laki din. Awanan, natuluyan sa amin na nadadaal ti panunod ay aton niya. Uwin nga rod, sis. Agasem man, tasaan ka nung agpanti iti 5 nga aldaw, inton baro atawan. Tapno dago sa sumrag iti swerte. Panunod lang day jet awan makukwarta na kidi, ah?
Ti amok akit ada kwartana dayjay. Ta nagsasaruno mo ti pakitang tangdanan na itinapalpalabas alawas. Nagsasaruno nga mo rin nabii matamapmapan ni Jesugalan. Papanan na ngay no sana maibos. Sa ita, saan ka nun nga agpanti? Tapno sumrek ti swerte? Anya laki din. Hintun kwan, sa bali lang aro ti sumrag takitaag. Ay, isupay Ay, no sumrek ti ay na, yakam mo. Yakam mo, iti daya kumarita. Naawan makukwarta na, kit tila sumrek, iti panunot na. Sapay lang kumaa. Ta saan ta akaran iti kasya pa nagpampanunot na kumare. Ay, yad adayo na kumamot ako mari. Ang mayat magkumat at da sumrek magkadata. Nene, itay ka pa yung agkatkatawa, baklita. Ha? Anya laon iti katkatawa maya. Dayjay to, mga minaton niya. Tila mapampanunot na. Ha? Tapay man nito niya. Nakuna na nga rod, asaan ka nun nga agpanti inton baro atawan. Anya laki din da di ako marik aya. Saan nagpanti? Mm-mm. Apay awan pantinan? Manipod ka no inton December 31, aging ka inton January 4, kat saan ka nun nga agpanti. Tapno dago sa sumbrek ti swerte. Ay, salbagay. Nakapidpidutan na kayo nga tamanan iti tayo tapamati na. Ada nga rod ka nun nabuya na iti Facebook, asaan ang nagpanti ka nagiti napalpalaba sa baro atawan. Kit ni, nagswerte ka no matitibiyag na. Diya alam mo, iti tayo kumarem. Gapo iti kaawan nga takwarta na Iso at tila mapampanunot nan. Wano, nadadailan ti panunot na. Apo bigbigat nga agsamsampay ka itilinabaam aton niya. Ha? Ay, ana na. Nga mabit lang. Kasla underwear mo mat dagita inlabam. Wana na. Underwear ko dagitoy. Inlabak amin nang taidolin ko iti upat nga aldaw. Anya, taapay nga idolin mo iti upat nga aldaw. Sa anak nga agpanti manipod inton bigat aging ga inton no January 4 na. Nay, taapay. Anya laki din, kas iti kunada nga rod, no barutawan, saan nga agpante, tapno dagos asumrok ti swerte. Andiya, unay kanton niya, tilay bagbagambag. Ni, sana nga gang angaw nana, pudno ti bagbagak. Iso nga rod nga inlabak amin ng ti underwear ko, tamakain na namot iti upat nga aldaw, ta sa anak nga rod nga agpantipay. Hay, ito niya, ayos ka kadilaan. Ha? Nadadaal sa amot tanday ta panunot mo, salbag ka? Kinaawan kwartam day ta, iso atila mapampanunot mo. Anya laki din? Ay, naimbag pa'y dagiti karuba, tabisi da ngaglutluto iti handada. Ay naimbag da pa talaga. Data, awan din naimbag ka data. Tayo nun unam, buti nagsugsugal ka nagiti napalpalabas nga aldaw. Iso nga awan handa ta, salay. San nabali ata ikayang-kayang kuntulang akastoy. Anya, huy to niya. Anya ka rin na raramila mo. Kayang-kayang ka, sakit awang pay pantay mo. Sumngaw. Ni, imbagak matkan ka nga upat nga aldaw sa anak nga agpante. Tapno sumrok ti swerte. Anya laki din ayan, Danilo. Ay, una yan, Diyos mio, Marimar. Yakon amuti ibagaking katon niya. Ha? Pangasim man ta saan karumrumar. Nakababayin laki, di ka nagiti tatawa, makakita king ka. Oh. Anya kumangay ti nakababay ni ti dayta. Iberbero ko nga ro ti pagsarkan ti swerte. Sumngaw nga raw. Ika man nagpantay. Salbag kiti. Swerte nga ibagbagam. Agagag ka, tapno agswerte ka. Sa nakastang agkayang-kayang ka. Asaan ka nakapantay. Patungpa ka na eh. Ay, nalpasan ti January 1. Wan nga rod mare, kahit kumusta nga Anya ngay mo tinlutom, tumayak man mangilaban. Anya ngay kumatiloto kat awan nga rod kwartak si kamot. Anya? Iso ngayon kayang-kayang kulatan Kaslakas to niya Sus, ay na, pakawan na maapaw. Nyamot. O, ay kamot abaklamat. Ay siya, Diyos mio garapon. Anya kukay umuntol niya. Talaga gaya nga maimpay-pay sumon, timbaga, masan ka nga panpante. Impay-paisok adi.
Tapno sumunok ti swerte ko na dangaro dia. Ay, tsak amo na niya ti bakakin ka, mare. Nagado ko nga. Naimbag kumamot nung nag-shift ka. Ngam saan man? Oo na yan. Ay, nakababay lagi di tayo tangar aramida. Si kakit di mo't, anya ngay kumati nakababain, katawan mo't dakas nga aramidak. Kaya't kulaang mo't nga agswerte ti 2026 ko. Una yan. Ay, tsak kamukan ka. Ang mga no saan aswerte ti ipay na dahi tangar aramidam. Sigurado amalas. Anya laki din. Kunaklakit din no ang awlaan nito niya day jay. Ngam impay-pay so naman. Ha? Diyan niya, kumare. Naiina, nagrana kami itay. Awan at talaga pantina si ka. What? Ay, nako. Saan ko ma-explain, kumare? Anya? Pumanag na nga awan pantina. Naimbag Ay. kumamot no nag-shiv. Ngam saan mat? Kawanan ba na babae? No kasta barbasan. Ay, una yan. Anya lang di mako na dagiti makakita king kuana no kasta. Katanya nga eh. Saan namat nga amo ti mapabainan nga uraan niya pa ti maibagakin ko ana? Hay, diya laki di malapdan ti katawak na makita da diya babae. Saan ka nung agpante? Tamang sumrek ti swerte, salpagid eh. Pamati tawan makukwarta na si ka. Awan at talaga at naglaing tumang aming nga agsugal ti awanan baing. Anya laki di. Hoy, tapno mo to niya. Siya nga asawa ti mababay ni ti kasta kararamiday mo. Anya? Pangasim matagpanti ka. No niya launa ti pagkakastaan. Si kakit di mo Danilo. No siyak to ti agswerte. Si kamot lang ti umuna ang mairanod ko naktumag. Anya? Nagado nga'y bagpagam nga. Tapno mo man niya. Amin na masabak ko ako kumparay. Kantyaw, kas ka na insulto ti mang manggagaw. Panipod ka na kwada. Gapoy ti kasta nga mo. Tapno ang mamat anya Danilo. Uraan niya pa ti bagbaga dagiti sinalit ako kumparem. Awan bibiyang ko. Nita, Saan nga isuda ti agswerte no bilang laeng. No di ka tsak mismo. Isungar aramidak amin tapno sumrak adagos ti swerte itabaro atawan. Maawatam! hay, jak amaw, no niya pa iti bagaking katon niya. Makamu ka man lang, iti biyak mo. Salbag ka. Naman lang maturo ka ni salas. Maturo ka rito'y silid na siksika. Turog ko. Danilo! Anay ko! Tulungan na! Pangasim! Pangasim ka. Iti parigo mo yan. Sana ka nagpantian na turog. Diyak na puotan. At dautot nga imay ng kagat itikwak. Anya? Nagsakit lagay. Anay ko! Kasi nagdara pa yung tikwa. Gaboy di pa ng kagat di awanan bain nga utat. Kalakyan di utaw. Puno ka ba yan? Pagyaman ka ta, kinaga na lang. Saan na ngayon taray dita? Masalbag. Anya? Naango na siguro, bang site, nagangpap, oh. Di ko ang kinagaan na latan, ah. Nuhapay kami na, saan ka nagpanday? Magkumamano, saan na nakalibay, wano diwig. Di ka lagbay nga. Alam mo to na, mga sabol ka na iti iagas ko, iti kuhak. Nagsakit at talaga, ti kinagat na. Maranak na hindi nga utot palapalak at talaga. Mayagas ko ngayon. Awan na. Awan may tulong ko king katon niya. Makunak lang, gunggunam. Ala, itultuloy mo pa iday tangan aramidang. Barang iti sumaruno akagaton iti day ta. Itaray nan day ta manimanay mo. Makapaikawa mo niya. Awan mo tinito niya amarana at dito'y tersena yung agtamtambay na na. Ha, apaisan mo nga amaw, tinapasamak kan kwa na. Ha? Abi na na. Anyo tapos hamakin ko na. Kaano kinagati utot, ti mabagbagi na. Ha? Susapon niya. Wan, kinagat ka no ti utot, iso nga uray lang nagdara. Nilakay na mo lang, tinangibaga kanyak iti na minsan. Tay may gimatang iti agwa kan kapas. Ay,
Kamon anya ti bagak nana. Nuan niya launay ngamin ay ti saan na pagpanpansyan. Kanayon na nga ibaga. Atapno ka no agswerte ita pa no atawen. Nga manya nga ita. Kinagat lang arot ti utot ti mo. Ti mo bagpagin. Dahil tangarod ka. Ay, Nana, kumusta nga tanito niya agpaiso? At apay nga mani-manina? Uno, intangalin ti utot. anya? Maangot at talaga ti utot day jay. Tasan lang aruta naman nagdigos. Saan pa yung agpante? Anya laki din. Oh, aday ita, kumare. Agpakapaka ka lang aruda na magmag na ita. Ay, anay ko. Nagsakitan talaga, kumari. Naimbag di mari takinagat na laang. Saan na ka nga interay, dahi ta kakaisu na amanim-anim anakadiwig, salbag. Sigakit dimot, mari. Puno mo ti bagbagak mari, saan lang nga nakadiwig, nakalibi pa eh. Kahit kumusta? Nagpanti ka kadimot langan. Ha? Aywan, mari. Nagpanti akon. Kunakun kat. Awan pa iti si mangpet aswerte. Ngam naadaan kan iti parikot. No niya lang amin ayamo. Ito niya tinaknakan mo. Mala, husto ko man, kumari, tani. Nagsakit at talaga. Nagsanniit si ka. Tiawanan pa inday di nga utot. Nagtadam tingipon na. Ay na, baso mumut lang ako mare. Imbis nga agsapol kay ti panggidam, tapno agswerte ka. Saan mo, taday takit, naggay kaya nga saan na nakapante, tinararamid mo. Anya nga ita, anya laki, de. Kat, kumusta nga hindi mabagbagim, kumare? Ha? Naimbag man, tasan akinitab ti utot de ta kakaiso na amanim-anim kumare. Imbag lakid din ta kinagat na laan. Sikakit dimot, kumari. Agpakkapakkang ka na magna. Gapu iti panang kagat ti utot di ta mabagbagim. Siguro, nagpanti ka mat itan. Nagpanti akon, kumari. Ay, naamukla kumakas to iti mapasamak. Nagpanti akla kuman. Husto lang nga kinagat ti utot day ta. Tapno mapadasam mat ti nakagat. Tapno iti kasta agpanti ka. Anya? Tilan tumot ngamin patpat siya mapamati tapno agswerte. Anya nga ita. Awan pa'y swerte simang peking ka. Ngam agparparikot ka. Ay, Nasayaat. No saan nga agimpeksyon da ita. Ngam no agimpeksyon. Diyak lamon to niya. ay na, saan kumamot, amare? Baro taon nga awan makukwarta. Sakit paggastusan pa ilang ti bagbagamat. Basol mo lang, kumare. Awan sa bali pa basulam. No saan adita nagsadot na bagim. Anya laki din da ito eh. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay, jak makaturog ka po kadagita ato kak. Makatagtagarida. Kas kamatlasan adim makal dito baryo. Kat, italaang man nga agkokak-kokak dagita ato kak. Italaan kami na nagtudaw. Ay, ada ko madagiti agtiliw kadagita ato kak. Kat tiliwon da amin idan. Tapno awan tinatagaray. Ay, ano niya? Padasin minsa kinibayaw ti agsilaw iti tukak ah. Kunang mulan ka ba ula? Kat no kanayon kami agsilaw iti tukak iti day ditatang ko. Adaw ti masilsilawan mi nga laklako day dinanang ko. Padasak man nga yaban ni Bayaw Manuel. Taing kami man agsilaw iti tukak. Oh, Bayaw, anya nga iti tararamidam. Nay,
Si kamot bayaw, agar arami dakman iti kulungan ti manok ko bayaw. Kasta gayam. Ada ka di aramida minton rabi Ay kat maturog ti kayat ko asawain, awan papanam. Kat no agar arbes, makapasadot mo ti rumwar no agar arbes. No kayat mo bayaw, mapantag silaw iti tukak. Ay kat mapanta Kat no agberbiro kak iti kadwa ka mapanagsilaw iti tukak. Ta nagaduda ita. Alaman nga rod bayaw, mapanta. Sige bayaw, isaganak man nga rod ti pagsilaw ko. Dagasan kanto iti balayo. James, agreeing kan. James. Hindi ka man mangringing. Ni, taywadag nakit din. Oy, agreeing kan, tay nakapay or-orayan ni manong ko. Dapay ngururayan nak. Nagsarita kayong matgaya, mamapan kayo agsilaw iti tukak. Aywan kaya man niya. Makisarasarita ka adi mo matong palan. Ay, nalipatak matain. Daga magpaisutungtungan may. Nagadungag paisuti tukak ita bayaw. Silawam, tasak ti agtiliw. Ado ti mayawid ta bayaw. Oh, ijay banda nagaduda ijay. Sige, tiliwan ta amin ida bayaw. Aguma kang agsida iti tukak kita, bakit? Nakila ko dahito kanina na kuratya, ta idi pa'y amang ibagbaga. Makamu ka, no isuti kayat mo. Andan pang allowance nagitiubing ang mapanag-eskwela. Inton bigat man rabi mapan kami man na nagsilaw kinibayaw. Ay, kayat na arin nabi kayo na mapan. Kayat na, kat no hilig na gayam ti agsilaw iti tukak. Ay, umay mula ang ilako kanyak no ada masilawan nila kay mo ato ka. Wan nana, paborito mi ngamin kanila kay ko, ti adobo ato ka. No kumata kabaalan mi pailang ti mapanagsilaw. Ay, bapan kami akan nila kay ko. Ay, saan mi ngamin na nakabaalan? Ay, kasta ka di, nana. Kat, mano ti bayad amin dagiti tukakalakom. Bayaw James ngay. Nakaturog, manong. Nalipatan naman ng aya, mapan kami agsilaw iti tukak ita. Nalipatan naman Ay, inakriingan. Ay, na yun. Anya mo tanday taatao takanayon na malipatan ti pagnayo adwa. Sigurado ngamin nga dumanin ti masilawan mi ita atukak. Adumanin ti ilako minton bigat ading kao. Ay. Apay ngay bayaw. Tagsuysuyab ka pa'y may. Makaturturog akpay ngamin bayaw. Kaya't ko kumapay ti maturog. Bayaw. Apay ngay. Awan matlat mangagkon atukak. Sabali ngamin dito'y napananta. Sabali? Kat adda nga rod masilawan ta dito oy. Bareng imbaga ngamin di kumparik ang napandamot nagsilaw iti tukak iti nagsilawan ta idi rabi Iso asigurado nga awan maalata ijay. Iso dito'y maten tinapananta. Mangmangag mo day iti bayaw. Tukar mo kaslag kang kanta. Asidagtan samot ten iti video kibar. Kasano tangarod ang makasilaw iti tukak ita, kat sabali mo tinagturungan ta, jak amo nga dagayang video kyan dito'y abanda. Uray siya. Daytan di video kyan. Naglawag mo't ditan. Ado ti agin inum Asos, bayaw, agkaiwara babae ti adda iti ruar. Wow, bayaw, nagkikiting t-shirts ta, kan adda pa'y nakapalda. Ay, bayaw, agawitan, sabalin da ito'y naturong ta. Apay nga agawit tangay. Anya nga iti masilawan ta atukak dito Adda, sabali atukak. Anya, sika tabaro ka pa'y bayaw. Barang ditan ang masarakak, di nabayagan na birbirukak akapungan ko. Ket kasanon nga iti panagsilaw ta iti tukak. Agsilaw ta ito madamdama. Unaan ta pa'y dagito'y dadakkel atukak. Anya,
Sika talaga, bayaw. Bayaw, nagpaspas mo ti pa nagtagay mo. Iso na bartag ka dagos. Imbangarod, tayong tugot kitipitakak, nga doon ti kwartana. Hello? Ah. Agorder kayo kadipay? Ano siya kung ti-orderin nyo? Ah, bayaw, naglapsatan a babae da ito imasidig dito lamisahan ta. Ano ti mako ng bayaw? Order account. Anya ka diti pagtungtungtungan nyo? Iramang dapat Adalang pagsarsaritaan mi kini bayaw ko. Oy, iraman dakmod Order account bayaw, Ay, nagpintas raw. Kasano dyan pa nagsilaw tayo dito kak bayaw? Anya to ka? Ako jay kukak ko na. Bayang pa lang day ta kukak-kukak. Sagmamano kaya, ading, ta orderan kan. May salaang mat abasit at tukak day ta aglagto-lagto dita basket nga inyawid mo, James. Apay ngay. Awanti na silawan mi ita. Kat no nagado ti tukak nga agkukak-kukak idirabi Kat no nagadu kami mat ang nagsilaw idirabi Imado kayon? Wain, nasurok kami asang hapulo. Kasta aya. Kat ni manong ko ngay mat. Agpada kami mat lang, itinatilew. May salaang abasit at tukak? Katwan. Ni, kunak man numapun no day ti basket yo. Sapay nagorder ni Nana Kuratsa iti ado. Bayaw, sublian ta dagiti babalasang akin na date ta idirabi Nagmayat gayam ti adda ka pinungan na sika. Sublyan tamanan ida. Adda kwartak no kakasta abanag. Kasanon nga ni bakat ko. Ay nagkapoy kan bayaw. Di bagam amapantaman na nagsilaw iti tukak. Ay, iwanan niya. Kasta lang ni misis mo. Bula-bulat singam lang. Mayatag. Neng, nakariin kan. Itay pa kababain mat kini bayaw no pagurayem pay. Bayaw! Oh, adamad gaya man ni Manong. Nay, unak man no nakaturog ka manin, bayaw. Ay, saanin bayaw? Nakababain mat kan no riingen dakpay. Mala, mapantan. No nakasagana kan, di mapantan. Mapan kayon? Katuwain. Kasano ang mapan kayon? Katawan mat awit yo apag silaw. Aywan na niya. Si kamot bayaw, nalipatam ti kaimportansyan. Diyan ngay basket yo. Halamon bayaw. Apay, managlilipat kaitan. Huwen bayaw. Inakalaan dagiti ka sa pula. Bayaw, nagado atukak ti agun uni. Bayam pay laing dagita atukak. Ago madangag kukak-kukak. Kahit masawan, agdiritso tamanan ija video kyan. Katuna, naskan na masapata. Tagur uray dagiti chicks ijay. Sa bagay matkit di Mangmangag mo dayjay. Madaman ti pa nagkakantada, bayaw. Kaya't nasawain, asidagtan. Ay na, nagragsakak bayaw. Uray sak mo ta, kita man. Aging gatlapayag ko ti isam ko, Oy, adda kayo manin ngagbayaw? Talagang adda kami manan, ading. Ayan na nga jay kadate ko. Kwa. Adda pa'y lang ijay nga make up. Kaya't nga, anapintas asumango kan ka. Ala, umanag kayo ta aginom tayo pa. Ay, katuna. Umay kan bayaw. Nini. Anya jay limabas dito'y sakak. Tukak samat. Tiliwak ka din bayaw. Bayang pay lang dahil tatukak. Makidate takit di taunag. At dadakkel atukak ijay. Ay, uwan na niya. Apay ngayong awan matlaang nganda James kan ni Manong ko. Aldawon, nagsilawan da nga tangay iti tukak. Ay, balasang kaw!
Ada ka din yung order ko ato ka. Awan na. Saan pa'y matasimmangpot nila kay ko nagsilaw idirabe eh. Isukumati kayat nila kay ko alutwa kasi daan may. Ay, uray siya nga rod. Kat mas daawak no apay nga awan da pay. Mala no sumangpot da kat ada masilawan da. Ipan mo lang ijibalay may wan. Wan na. Gulpiak amen dyan atiliw da ato ka. Bayaw, anya nga iti rason ko kundi bakit ko. No apay nga itatala nga nagawid. Santa met ngamin na napuputan ti oras. Nagmayat ngamin ti adda kapimpinungan na bayaw. Delikado akin ni bakit ko. Numamuan na nga adda sa bali akin na pinungan ko. Dahanag mo na ya bayaw. Apay ngamin amamuan na. Diyak mo't ibaga. Rumbang lang asan mo nga ibagbaga bayaw. Alangan mo't nga isagmak ka bayaw. Kat sikatikad kadwak nga agsilsilaw iti tukak. Umunig ta pa'y nga ron dita balay bayaw, tagkapita pa'y. Agawid akong bayaw. Tayo nakmatan pa kanin dagiti tarakin ko amanukon pataw. Inton rabi into manen bayaw. Anya nga itaramidon ta inton rabi bayaw. Kas iti sigod angar aramidon ta. Anya, ti aramiden yaw. Bakit? Da ka dita malikodan mi? Itayak pa'y ngagdengdeng iti saritaan nyo adwa. Nangag mo amin na nagsaritaan may adeng? Amin na nagtungtungan nyo, nangag ko. Pati jay. Pati jay kapinpinungan, nangag kumot day jay. Baruak pa ading ko? Katsi ka, James, baro ka pa'y, ha? Sahanan taasawa kan? Mano aya akapinpinungan ti ka sa pulam. May salaeng, bakit? Si kalaeng. Bayaw, agawid akon. Inakaw na din ka. Agsilaw ta ka di iti tukak inton rabi bayaw? Siya kon ti mangsungbat. Saanan? Huston day ta pa nagsilaw yu iti tukak. Bakit? Maturog kan. Apay, di mo mangag ti uni dagiti tukak. Mangmangag ko, nga makaturturog ak. Sakit sa anak pa'y makaturturog. Nagtagarida ngamin. Masapol amapan ko ida silawan kan tiliwan. Kayat mo tapag kukaken kang agpatnag, ha? Ay, saan mo't bakit? Masika ka di kanyak. Agsilaw iti tukak? Ngam sa bali mat gayam ti silsilawan nyo? Nibayaw mo't ngamin. Insungsung nak. Kat, simorot kamat. Inawis nak gayam. Ammo konti style mo. Rason mo lang dayta. Ngam kinapudno na kayat mo mat. Ala, maturog kan. Bayam dagita ato ka nga aguni-uni dita. Bayam asabali timang silaw kadakwada. Sayang dagita ato ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.